Ovo je kongres naših naslednika, onih koji će sutra upravljati partijom. I to onom partijom i državom koja će biti ravnopravni deo velike evropske porodice. Zato je ovo, drugarice i drugovi, dame i gospodo, kongres budućnosti. I to od nas ne zahteva samo naša partija. To je zahtev koji pred nas postavlja država, za čije ciljeve i put do tih ciljeva i danas snosimo veliku odgovornost. Upravo zato ovo je kongres na kojem moramo da odgovorimo na niz pitanja koje pred nas već sada, i to sa pravom, postavljaju buduće generacije. Ko smo, zašto se zalažemo, kakvo društvo hoćemo, kakvog pojedinca u tom društvu, koje ograničenja prihvatamo, kakvu sigurnost zahtevamo. I od načina na koji budemo odgovorili na njih, uveliko će zavisiti kakvo ćemo društvo biti sutra. Nisu to samo teoretski teška pitanja, o kojima na modernoj levici sporovi traju već decenijama. To su i teška životna, svakodnevna pitanja, koja se tiču svakog pojedinca i njegove egzistencije, njegovih prava, sigurnosti i kvaliteta života. Partije, za razliku od teorije, moraju da imaju svakog trenutka kvalitetan i ostvariv odgovor na njih, jer je to jedini način da budu uspešne i da postoje. Glasovi na izborima su glavno merilo naše sposobnosti da na njih odgovorimo. Još više, u odgovorima partije koja na osnovu njih traži glasove da bi upravljala društvom, leži i ogromna odgovornost za svaki društveni uspeh ili neuspeh, za položaj društva, za sreću pojedinca u njemu i za njegov prosperitet i razvoj.